Ijoro ryashize abantu benshi batangiye kwemeza yuko football itagomba gutegurirwa mu kibuga gusa. Abenshi bavuze ko igomba no gutegurirwa amasengesho yayo yihariye. Ibintu byabaye ku ikipe ya FC Barcelona byatumye abantu benshi batangira gutekereza football nk'ikindi kintu gifite izindi mbaraga abantu barebera mu mpande zombi, ariko hakagira ibyo birengagiza. Igice cya mbere cyatangiye umuntu wese abona yuko Inter yamaze gukomeza yerekeza finale. Nibyo Barcelona yakinnye neza, ikina umupira mwiza, ariko Inter umupira wose wageraga imbere y'izamu washoboraga kuvamo igitego. Ibitego 2-0 byari ibintu bitumvikana ku ikipe ya Barcelona yari yamaze kubitsindwa mu gice cya mbere. Umugoroba wabaye mubi, ijoro ry'amarira ku bakunzi b'ikipe ya Barcelona. Bari bamaze kwishyiramo icyizere cy'uko bazajya kuri finale. Bari bamaze kwishima banaserebura nyuma y'uko mukeba Real Madrid amaze kuva mu irushanwa. Abakinnyi bakomeye kandi bateguwe bamaze igihe kinini cyane bakinana. Ikipe yubatswe igihe kinini cyane, intego nyamukuru ari UEFA Champions League. Yamal, umwana muto yari amaze kwisetingamo Ballon d'Or. Abantu bose babibonaga ko ashobora kuyitwara. Kubisizaho ibyo byose byahindutse. Umukino wagombaga kugenda mpaka ku munota wa 90, hakongerwaho iminota y'inyongera. Barcelona yaje kugaragaza ko ari ikipe ikomeye ndetse itagomba no gusubirwamo, ari ikipe itavugwaho ibindi bibi byose, igomba kuvugwaho intsinzi gusa. Barcelona yagombaga kugarukana imbaraga ndetse n'umuhanga. Nibyo kuko byabaye, iragaruka itsinda ibitego 2 yari yatsinzwe, irenzaho n'igitego cya gatatu cyayemereraga gukomeza kuri finale. Iminota 90 yarangiye umuntu wese azi yuko Barcelona iragera finale. Ntabwo byaje kuyikundira kubera ko ku munota wa 93 ikipe ya Inter de Milan yaje guterekamo ikindi gitego. Ibintu bihita bihinduka. Byasabye ko bongeraho iminota 30. Mu by'ukuri bari bazi yuko Barcelona yamaze gukomeza. N'iyo minota naho Barcelona yahuriyemo n'ibibazo cyane. Ku munota wa 99 Inter de Milan yongeye iterekamo ikindi gitego. Match irangira ari ibitego 4-3. Aggregate ibi bitego 7-6. Ni match zaryoshye ku mpande zombi, match zagaragayemo imbaraga, zigaragaramo ishyaka no kwitanga, zigaragaramo ubwenge buhambaye bw'abatoza, zigaragaramo ubuhanga bukomeye bw'abakinnyi kuri buri mukinnyi ku ruhande rwe. Abazamu nibo bakoze akazi katoroshye kuri buri ruhande. Kangutembereze mu kibuga. Inter de Milan yateye amashoti 13, Barcelona itera amashoti 22. Amashoti yaganaga mu izamu, Barcelona yateye amashoti 10, Inter de Milan itera amashoti 7. Position Barcelona 72, Inter 28. Bayirushije ku rwego rwose rushoboka. Aho ntabwo byumvikana. Barcelona yatanze amapasi 772, Inter de Milan yateye pasi 316 gusa. Pasi zageraga ku bantu 86% Barcelona zabagezeho, 65% Inter de Milan. Amakarita y'imihondo, Inter yabonye amakarita 5 y'imihondo, Barcelona yabonye 2 gusa. Nta karita y'umutuku yabonetse mu mukino. Kurarira, Inter yarariye inshuro 9, Barcelona inshuro 2. Corner Barcelona yateye 7, Inter de Milan itera corner 5 gusa. Barcelona ni ikipe ikomeje kugurwa cyane na Inter, imaze kuyisezerera inshuro nyinshi cyane, uburyo abantu benshi batangiye gutekereza ko ariyo kipe ya mbere yabigora Barcelona cyangwa se yitsinda, ariko ibyo sibyo. Mu mateka ikipe ya mbere itsinda Barcelona nk'uko byanditswe ni ikipe ya Real Madrid. Real Madrid imaze gutsinda Barcelona inshuro zirenga 105, mu gihe Barcelona yitsinze inshuro 103. Lautaro Martinez yaragejemo igitego cya mbere cy'ikipe ya Inter ku munota wa 21. Uwitwa Hakan Calhanoglu ku munota wa 45
nibwo yateretsemo ikindi gitego cya kabiri wenda kujya muri half time. Igice cya mbere cyarangiye gityo, igice cya kabiri cyagarutsemo Barcelona icana umuriro ku izamu neza neza, yakinnye umupira wo ku rwego rwo hejuru, match yari iryoheye ijisho, umupira uhora imbere y'izamu. Eric Garcia ku minota wa 54 gusa yari yamaze kwishyura igitego cya mbere. Ku minota wa 60 haciyemo agahe gato gusa, Dani Olmo yari amaze guterekamo ikindi gitego. Byategereje umunota wa 87 match igiye kurangira. Barcelona ntabwo yashakaga kujya muri extra time. Rafinha nibwo yateretsemo ikindi gitego cya gatatu cy'ikipe ya FC Barcelona. Ahangaha abantu bose babonaga yuko Barcelona yakomeje, ntabwo byaje kuyikundira, habaye igisa n'impanuka cyangwa ikiza kiri kuri FC Barcelona. Uwo bita David Fratesi ku munota wa 40 gato, Francisco Acerbi yatsinze igitego ku munota wa 93 bari mu minota y'inyongera. Ni ibintu byatunguye abantu ndetse binaba ibibazo cyane ku ikipe ya Barcelona yisanga muri extra time gutyo. Bagarutse mu kibuga barakina n'ubundi, ariko ku munota wa 9 gusa wa extra time, ku munota wa 99 ikipe ya Inter yari yateretsemo igitego kindi cya kane. Match yaje kurangira gutyo nta kindi gitego kibonetse, aggregate ari ibitego 7-6. FC Barcelona irasezererwa irataha. Amakipe yo muri Espagne yose amaze kuvamo, igisigaye ni ukwibaza ngo ese biragenda bite hagati y'amakipe abiri yose yambaye Visit Rwanda. Arsenal Paris Saint-Germain ni match iraza kuba kuri uyu mugoroba, ni match abantu bitezemo imiriro, ni match barakina bazi neza uwo bazahura kuri finale. Abenshi bifuzaga ikipe ya Inter kurusha Barcelona, ariko si ikipe ya Inter imeze ukungu itsinze ibitego Barcelona bingana gutya izababarira nde kuri finale. Hari Arsenal itoroshe, hari Paris Saint-Germain itoroshe. Ni UEFA Champions League ikomeye cyane kuri urwego utari iriho mbere. Amakipe akomeye yarazwi yizewe ko azatwara ibikombe yavuyemo kare, ahanganye ku buryo bukomeye. Match yaje kurangira hari igitego kimwe ku busa ikipe ya Paris Saint-Germain ku busa bwa Arsenal. Abantu benshi bari kwibaza bati ese Arsenal yabigiye kuva muri yo yahabwaga amahirwe nk'uko Paris ivuyemo, cyangwa Arsenal irabikora n'ubundi nk'uko yakoze ibya mbere, iherutse gukuramo igihangange Real Madrid igitsinze ibitego byinshi kandi bishoboka. Abantu benshi bakomeze kwibaza ikipe iraza kugera finale ku mugoroba. Turaza guhura turebe natwe uko bimeze, amakuru yose turayagirwaho ku gihe. Tuzasubira ku munsi w'ejo turi kureba uko bimeze n'uko byagenze ku mukino wa nimugoroba, kumva byinshi byagiye bivugwa n'abantu bakomeye batandukanye, kumva uburyo amakipe yitwaye ku mpande zombi, tureba hamwe buri detail, akantu amakuru yose. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri iyi channel, izajya igeraho ibintu byose bitandukanye, amakuru yo mu ngeri zose, impande zose. Ntabwo tuvuga ku kintu kimwe gusa. Tugushimiye kuba twabanye, twongere dusubire mu kanya.